اسی نہیں لڑاں گے کیونکہ مولا علی تو زیادہ دین نو سمجھن والا بندہ جمعے ہی کوئی. جدو مولا علی سرکار نے خلافت صدیق اکبر نو تسلیم کیتا ہے اور خطبہ نہج البلاغہ موجود ہے، آپ نے فرمایا میری انہاں لوگاں اس طریقے تے بیعت کیتی ہے جنہاں لوگاں ابو بکر صدیق تے عمر دی بیعت کیتی ہے، جنہاں لوگاں ابو بکر تے عمر نو خلیفہ بنایا ہے انہاں لوگاں علی نے بھی خلیفہ بنایا ہے. توجہ ہے؟ یہ خطبہ نہج البلاغہ ہے کہ جنہ لوگاں ابو بکر تے عمر فاروق نو خلیفہ بنایا ہے انہاں ہی علی نے بنایا ہے. تے جی انہاں نے بنانے والے غلط ہے تے غلط طریقے نال مولا علی تے نہ بن دے، غلط طریقے نال وہ تے بن گیا مڑ مولا علی اسی طریقے نو فالو کر کے دس چھڑیا ہے پہلا دا بھی صحیح ہے ساڈا بھی صحیح ہے. اے عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی امت دے پہلے خلیفہ اور امام نے، انہاں دی امامت اور خلافت دے اتے مولا علی سرکار دی مہر ثبت ہوئی ہے. اگر حضرت بھائی دیکھو میں تے تسی اے حدیث پڑھیے افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، حضور نے فرمایا سب تو افضل جہاد ہے جابر اور ظالم حکمران دے سامنے کلمہ حق بولنا. افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، جابر اور ظالم حکمران دے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ سب تو افضل جہاد ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا جس وقت تواڈے من رعا منکم منکرن فلیغیر بیدہ، جدو تواڈے چو کوئی بندہ غلط کام ہوندا ویکھے ان اپنے ہاتھ نال روکے، ہاتھ نال روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تے جے اے دی طاقت نہ رکھدا ہوئے تے پھر زبان نال آکھے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تے جے زبان نال بولن دی طاقت بھی نہ رکھدا ہوئے تے دل وچ برا سمجھے. ایمانداری نال دسو ترائے درجے نہیں ایمان دے. جدو غلط کام ہوندا ویکھو ہاتھ نال روکو، اے سب تو افضل طریقہ ہے. اس تو تھلے والا ہے زبان نال برا آکھو، تے جے زبان جو کی طاقت بھی نہ ہے تے مڑ دل وچ برا آکھو. ذالک اضعف الایمان، اے ساریاں تو ہیٹھلے درجے والا ایمان ہے. تسی دسو مولا علی ایمان دے کیڑے درجے تے فائز ہے؟ جی توجہ ہے ماشاءاللہ، کیڑے درجے تے ہے؟ پہلے تے. تو پہلے درجے والے دا کی رتبہ ہے؟ ہاتھ نال روکن. تے جی ابو بکر تے عمر نے رسول اللہ دے دین اچ تغیر کیتا ہے تے حضرت علی کیوں نہیں روکیا؟ توجہ ہے کہ نا؟ جو نہ دین اچ پرابلم کیتی ہے تو اللہ دے نبی فرما رہے نے کہ جیڑا تواڈے چوں ویکھے بھی غلطی ہو رہی ہے روکے. مولا علی تو تکڑا کیڑا ہے، اردو تے سائیاں دا فرمان ہے کہ میں علی اکیلا سارے عرب سے لڑ سکتا ہوں، اور میرا ایمان ہے بھئی یہ گل ٹھیک ہے. سائیاں دا فرمانا ہے 16 نے سچ ہے کہ میں علی اکیلا سارے عرب سے لڑ سکتا ہوں. اور تاریخ اس گل دی شاید بھی وجہ دے نال کسے تو نہ لڑیندا، علی او دے نال ہی لڑ دیا ہے. لیکن حضرت علی پاک سرکار اگر حضور دے دین اچ تبدیلی ہو گئی، سارا ہی بدل دیتا گیا، تو حسین جو بول پہ آئے علی کیوں نہ بولے؟ تو یا پھر یہ آکھنا پائے گا با حسین پاک طاقتور ہے تو مولا علی نعوذ باللہ کمزور ہے؟ نہ، علی علی ہے. آپ دا نہ بولنا صدیق اکبر اور عمر فاروق دے حق ہون دی دلیل ہے.
اور حضرت عمر فاروق دے دور خلافت چیف جسٹس تے ہی مولا علی، تو چیف جسٹس آپ نو بننا نہ چاہیے. توجہ ہے آپ دی؟ اے گرامی قدر حضرات، میرے سائیاں فرمایا ہے کہ کلمہ حق جابر سلطان دے سامنے بولنا یہ افضل جہاد ہے. سب تو افضل مجاہد مولا علی نے. تے جی حضرت عمر تے ابو بکر جابر حکمران ہوندے تے پھر علی پاک نو بولنا چاہیے. تے جی وہ نہیں بولے تے دجا صاف مطلب ہے بھئی وہ پھر جابر حکمران نہیں. سو دوستو، اسی آئمہ نو مننے آل محمد دے تمام آئمہ دے اسی خادم ہاں. امام حسین دے بیٹیاں دے بھی خادم ہاں، امام حسن دے بیٹیاں دے بھی خادم ہاں. لیکن اسی حسن حسین تے مولا علی نے بھی مننے تے جنہاں نو انہاں منیا انہاں نے بھی مننے. اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سانو اس بات دی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ بہت بالغ نظر شخصیت نے. سن صرف یہ نہ سمجھایا گیا ہوئے کہ مولا علی صرف تلوار دے دنی ہے، نہ، مولا علی علم دے اندر بھی سب تو فائق سن. مولا علی فضیلت بھی بہت اچھلے درجے تے فائز ہیں. آپ نے جو فیصلے فرمائے وہ علم و حکمت تے مبنی فیصلے. سو خلافت صدیقی اور خلافت فاروقی ایک حضرت علی پاک دی مؤید نے، انہوں مولا علی دی تائید حاصل ہے. سو مولا علی دا انہاں دی تائید کرنا ساڑھے واسطے دلیل ہے. اور حضرت امام حسین دا یزید دے خلاف نکلنا اور یزید دی خلافت نو تسلیم نہ کرنا، او دی بادشاہ نو تسلیم نہ کرنا ساڑھے واسطے یزید دے باطل ہون دی دلیل ہے. کیونکہ آل محمد اپنے زمانے دے فضیلت والے لوگ نے، اللہ دے چنے ہوئے لوگ نے، انہوں نے جو فرامین جاری کیتے نے ساڑھا انہوں تے مکمل اعتبار اور یقین ہے. اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ حضور دی آل پاک دے سچے اور پکے غلاماں وچ سانو بھی شامل فرمائے. یہ مولانا صاحب تسی خود بیان کرنا ہے. اے جی بزرگ آئے نے، انہاں دا مدرسہ ہے کوئی، تو اے کہندے نے کہ ساڈے مدرسے وچ سانو مدد دی ضرورت ہے. مسجد دے جدوں اے ہو جائے، جمعہ پڑھیا جائے، آپ سب آپ جو کوئی انہاں دی خدمت کرنا چاہو تو ضرور خدمت کرنا ہے نا جی. اے علامہ فیض احمد اویسی صاحب دے شاگرد نے، اور اے اپنے مدرسے واسطے کوئی تواڈے کولو امداد دے طالب نے، کوئی سارے سنگین نال جڑے ات کرنا چاہو. اے جمعے تو بعد اتھے ایک جگہ تے تشریف رکھیں گے تو سارے دوست انہاں کول جا کے تے انہاں دی خدمت کریا جائے. لو جی.